Bando, evo nas opet i dalje smo sa našim dragim gostom, imenjakom mojim. Idemo na pitanje i odgovore, ima stvarno zanimljivih. Joj, nadam se da su pitanja light, da si nešto mora znati. Pa vidi, jesu. Onda, ako hoćeš light, evo ti od trećeg ću krenit. Čekić pita. Jesi li član neke stranke i zašto baš HDZ? Jesi htio light? Ja ne mogu. Znači ovako, nisam član jedne stranke, teško održavam u biti članstvo u bilo kojim članstvima, znači od Rimokatoličke crkve, teško mi se ustati nedjeljom na misu s obzirom na subotnje svatove. Tu si labava. I tu sam labav s obzirom na broj izostanaka i članstvo u braku isto, razumijete? S obzirom na članstvo u banci, oni su me nekako primorali, vezali, to isto je vrlo labavo. Tako da bilo košarkaški klub Vinkovci, nekako kao, ali mislim da ne bi bio ni dobar član nijedne druge organizacije. Znači, jedva održavam, kažem, i članstvo u ovim postojećim organizacijama kojem pripadam. Znači, jedini si član gradskog poglavarstva koji nije član. Pa ja to ne znam, ali eto. Dobro. Promijenit će to stranka nakon. Idemo dalje. Stric Ivan. Pozdrav. Malo košarkaških pitanja. Kako je moguće da su nam klubovi toliko propali u košarci? Koje je vaše viđenje? Kad se kaže klubovi, pretpostavljam na Hrvatsku. Aha. Ali normalno i na Vinkovce. Da. Pa da, to je sve nekako odraz, jel? Pa ovako, mislim da se možemo ugledati na nogomet UEFA, mislim da radi odličnu stvar. Nogomet je prisutan na svim razinama, dostupan je djeci, košarke nema na televiziji. Evo, možda čak sada u ovo vrijeme igra i košarkaška reprezentacija, ali da li će biti prijenosa ili neće, to je baš... Gubimo od Andore 40 razlika. Ne igramo protiv BiH za kvalifikacije. Tako znači, to je neka prisutnost. Drugi moment, zašto su nam propali, zašto nekako košarka u nekom, kako bih rekao, u nekom sekundarnom izboru ili tercijalnom ili ne znam kojem. Da. To je zato što kad igrate nogomet, rukomet, odbojku, vrlo lako ostvarujete svoj cilj. To je znači, vrlo lako dođete do gola, date gol, dijete na tu. Znači, a košarku dijete od 2 godine, od 5 godina, 6 godina, vrlo teško je da on dobaci do velikog košara. Prvi koš da u 11. Tako je. Znači, svi koji su počinjali igrati košarku prije su igrali košarku, ne znam, od 6., 7., 8. razreda, pa nadalje kad su mogli dobaciti. Vi sada do 5., 6., 7. razreda, ako se ne obavite ozbiljno bilo kojim sportom, da, vi ste zakasnijeli. Sad druga je ako se bavite rukometom pa vam se ne sviđa rukomet, nogomet, karate, pa prijeđete na neki drugi sport, košarka, vaterpolo, hokej koji su možda kompleksniji, pa vi onda možete ostvariti neke rezultate. Treća stvar, to sam već istaknuo, znači sve manje i manje djece se bavi bilo kojim sportom, a kod muške populacije odabir sporta na prvom mjestu je, ne znam ja, nogomet, pa onda 5 mjesta prazno, pa onda ovi pojedinačni sportovi, tenis, karate, i onda sve na, ne znam, 15. mjestu je košarka. Mislim da to... Nužno zlo skoro. Nužno zlo, košarka, to je prva stvar. Druga stvar, nismo zastupljeni na televiziji. Treća stvar, ne ide nam taj u prilog, taj neki nekako nepomirljivi stav FIBE i ULEB-a, Euroliga, Eurocup, to, da nema nekog zajedničkog stajališta da puštaju igrače. I treća jedna pozitivna, nije treća, peta stvar, pozitivna, pohvalio bih zbilja košarkaške trenere, ali doslovce diljem Hrvatske, koji nemaju kvantitetu. Znači, oni doslovce imaju, u nekim manjim sredinama dobiju 12 djece. Biraš između, bazena. Tako je, 12 djece i oni od 12 djece stvaraju 12 igrača koji su više ili manje uspješni.
Ali svih 12 djece koji dolaze redovito na treninge ima svoje mjesto na košarkaškom terenu. Tu nas je nekako nužda natjerala. Nemamo, znači 100 djece da bi od 100 djece isfiltrirali 10 ili 12 igrača, nego od 12 igrača unutar 2 ili 3 generacije, znači 2 i 3 godine, oni stvaraju. To je karakteristika svih malih sredina koji rade sa djecom sa košarkom. Recimo u Indijani, ne znam, u Americi imaš koš, ko što kod nas imaš gol. Na svakom koraku, ima koš, ima svako dvorište. Su tako i koševi nisu prilagođeni sada visinski za tu djecu, za uzrastu, pa manje lopte, pa manje lige. Znači, to možda... Dobro, ja sam našao s kim ćemo se usporediti, ali... Da, dobro, ali sjetiš se onda te 92. Nama je to bilo nedavno, ali to kad gledaš, to je u stvari... Jedno vrijeme u nekoj novijoj u hrvatskoj povijesti, znači, masa djece je igrala rukomet zbog Ivana Balića, zbog, ne znam, Mirze Džombe Metličića i tako. Onda je, naravno, sada u ovo posljednje vrijeme, sada svi gledaju Modrića, Guardiola, ne znam, Šimo Vrsaljka ili bilo ko. Tako, prije generacije koje su prije, mi smo gledali onako ludo, ne znam, Dražena Petrovića, Kukoća, Rađu, ali oni prije generacije, tako je, Vlade Divac, pa mislim, ne znam... Ne da se izbaciti. Ne, upravo si. To je to, mislim... Kužim te. Striče, odgovor je bio poprilično iscrpan. Idemo i dalje s stricem. Ako se ne varam, vaš sin, mali Cindrić i još 2, 3, trojica su osvajali državna prvenstva i slično u 3 protiv 3. Je li bilo mogućnosti da se i profi bave tim ili su ipak bili daleko od toga? Znači ovako, košarkaški klub Vinkovci, ako govorimo o njemu kao nekom malom bazenu kojem pripadam, u kojem sam tu nekako dijelom, ima tu neku sreću ili nesreću da ima jako dobru djecu. U vidu... Jesu Vinkovčani i okolica talentirani za košarku? Jesu, imamo mi još Sape, imamo tog fajta, imamo, kako bi to rekao, žeđi, gladi. Ako nemate žeđi, gladi za ono... To nikad nisam volio, kad vidiš da... Gledajte, ako ja imam 5 lopti kod kuće, sad ću ja trčati sa onih drugih 10 ljudi tamo za onom jednom loptu, bez veze mi je. Imam svoje. Moram to. Znači, zbilja kroz klub, sad govorim unazad možda recimo 10-15 godina su prošli odlične generacije, ne košarkaša, nego zbilja mladih ljudi koji su ostvarili svoj neki iskorak. Evo baš spomenuti Cindić, to je čovjek koji je upisao, ne znam ni ja, jednu stomatologiju, mali Filip Brčić koji upisuje stomatologiju, broj 1 Fer, ne znam ni ja, Pavošević, Fer, ne znam, mali Domagoj Maljković upisuje informatologiju. Znači, ta djeca odlaze u Zagreb i put ih nosi negdje dalje. Kako ih čuvam? Se nastave baviti košarkom? Neki da, neki ne. Imate jednog Lučića, jednog, Renea Ramljaka koji su fantastični. Znači, ono sa pola treninga oni razaraju. Ali zbilja ljudi su se odlučili nekom akademskom smislu nastaviti to. Sad, na našem, samo da ih stvorimo kao neka zajednica ovdje u gradu, u Vinkovcima, stvorili neke uvjete za neki povratak, pa da mi onda iskoristimo te njihove benefite koji bi donijeli neko iskustvo, još uvijek tu neku mladost, snagu, nekom maksimumu za igre, za kakav Vinkovce. Mislim, mi uvijek kad sjednemo ovako i kad sanjamo, ljudi koji su van Vinkovaca, a igraju još uvijek košarku, koji su poluaktivni, to su zbilja jako dobre ekipe. Se mogla napraviti fina banda. To bi se mogla napraviti fina banda, a naročito za ovu ligu koju igramo, to je neka A2, tako da, izvrsni su. Ja ću se malo ubaciti. Novi Dinamo ili Novi Telekom nije baš na vidiku, znači prva liga. Tukli Zadra, 40 razlike. Tukli Civonu. Igrali kup Radiova Korać. Gledajte, klub unazad možda sad recimo jedno 15 godina zbilja egzistira sa svojim igračima. Mislim da nam to ide na ponos i nemamo plaćenih igrača. Znači to su sve naša djeca. Vi imate jednoga
recimo Kristijana Senčića koji vam je 2-3 godine zaredom najbolji skorer lige u mlađim kategorijama i ode u seniore i zabija po 30. Znači, mali je imao, ne znam, ja kao predkadet u kadetskim utakmicama imao 40 prosječno zabijeni košar. Sada slažem za 40. Da. Razumijete? Imate, ne znam, ja možda da sad nekog ne izostavim. Znači, treneri rade odličan posao. Kao motivatori. Dino nam je odličan trener koji je zaposlen tamo. Znači, od onog 12. igrača on zbilja izvlači. Imate sad, ne znam, neke ljude koji napadaju malog Tina, malog, ne znam, Žica, ne znam, malog Flavijana Dujića, ne znam kog da još, da slučajno nekog, volio bih sve nabrojat, ne znam, Gregora, Beneta, to su igrači koji igraju baš onako sa svoj grad, bacaju se zato što pripade, oni će otići u neke druge sredine, igrat će izvrsnu košarku, igrat će u manjim, većim klubovima, ali vjerujte mi, kao za KK Vinkovce, imate, Leona Mijatovića koji je ozlijeđen, imate Đigunovića, imate jednog Grgasa koji, ne znam, mali Šlezaci su odlični, ali ovo sad ne pričam da oni gledaju da se umisle, pred njim je daleko, imaju oni za ispravljanje šta toga, ali to su djeca na kojima nekako ne smijem zaboraviti spomenuti, ne znam, Antu Šabića, ne znam, Dinu Ramljaka. To su djeca koja će nastaviti u nekim drugim sredinama, ali će se, iskreno se nadam da će se nastaviti baviti košarkom. Super ti je odgovor. Preformulirat ću pitanje. Čak nije ni bitno zašto je bila bitna ta prva liga i zašto, ako, znam kako će zvuči ljigavo, stereotipno, ako odgajamo dobre mlade ljude, dobre danas sutra sportaše. Imali smo recimo odlično, uvijek se referiramo na tu neku, na neku mušku košarku. Bilo mi je čast i zadovoljstvo, iako izuzetno naporno, biti trener ženske ekipe. To je neki drugi prostor na kojem se isto morate učiti i tako. Imate jednu Aleksandru Vlajsavljević koji vam odlazi kao dijete iz 8. razreda u prvi srednji, odlazi u Požegu, igra za Plamen Požegu. Imate jednu Ninu Kovač koja odlazi, igra za Mursu, odličnu rolu. Imali ste jednu, znači onako neko srce ekipe, ja ne znam puno igrača u nogometu, ali recimo jednog neprelaznog Tuza, imate jednu Marcelu Jukić, imate jednu, ne znam ni ja, Bože kako se zove, Šarić, odlične igračice koje su svojim radom i zalaganjem napravili neki iskorak. Druge ekipe koji igraju neki veći rang su ih pozvale kao mlade osobe, otišle. Roditelji su to uz veliki napor mogli pratiti, tako da, evo. Super, nek se razvijaju, a onda možda... Da, nadam se da će to... I mi imamo kao klub, moramo onako jednu manu, otvoreno reći. To je onako da... Ne znam da li je ta mana ili možda... Sakrivena vrlina. Da, vrlina da su... Teško mi je o ovome govoriti, ali naša djeca su onako baš preponosna. I teško će sad recimo naše dijete, što bi bilo drago, da napravi iskorak, da ode recimo u neke vrijednosnice. Kao recimo iskorak. Da. Znači oni zbilja, možda kad s nekim odu u neki Zagreb ili nešto, ali ono baš ono igraju za svoj grad. Vidim da ste emocije obuzele, pa će možda i iduće pitanje, i dalje smo kod strice Ivana. Može. Vezano na to, sin Filip je, koliko znam, bio jedno vrijeme u Ciboni ili Cedeviti. Koliko je nedostajalo do probijanja do ozbiljne karijere? Ne, hvala. Aha, sin broj 1 odlazi
u 3. srednje u Rudeš, igra tamo za Rudeš. Super treninzi, ostvaruje neki napredak u karijeri, u vidu. Recimo, da je ovdje zabijao, da je bio neki skorer, koš igrač, ali da su za njega drugi morali krvariti i igrati obranu. Pa je znači jedan, ne znam, nija Petar Tomić morao čuvati 2 igrača ili karikiram zato što je on bio non stop s offside i tako je, da, karikiram sad. I tamo dolazi u neki posložen sustav u Rudeš koji raste, sad se to zove KK Dinamo. Dolazi u jednu nezahvalnu situaciju u kojemu je trener na treninzima jedan, trener na utakmicama drugi, trener na utakmicama vjeruje drugim igračima to, ali... A ti si došao sa strane iz nekih vinkovaca, ne, ali trener sa treninga vidi napredak, ali trener sa utakmica, jel ne vidi, on vjeruje tebi. Da. I uglavnom ništa, lik se vratio, Brojan se vratio i ništa nastavio ovdje. Mislim da je ta generacija imala nekako, pa da kažemo, u nekim našim vinkovačkim okvirima odličnu neku karijeru. To je Sindić, Maljković, ne znam nija, pa prije Jukić, pa ne znam nija Tominac, pa braća Ćorić i tako. Znači, ostvarili su jedan odličan rezultat, odlični su za poluzavršnicu prvenstva Hrvatske, a s druge strane ostvarili su i jedan dobar rezultat u vidu odlaska, sada se slažem, kao gimnazijalci, kao većina išli su u gimnaziju, bili su jedne godine 3. i za 1-2 godine 2. Na razini Hrvatske, znači u Zadru su dernili Zadar i to moram reći pod jednim onako šokom, pošto im se suigrač ozlijedio, prebio im i nogu pred njima. I onda oni takvi igraju protiv Zadra, dernu Zadar i u finalu, u produžecima ispadnu od Športske gimnazije Zagreb, u biti u kojoj vam igraju djeca koja vam igraju za... Znači, tako je, da, igraju za Cibonu, Cedevito, lijevo desno, ali njihov raspored je, sportski raspored je nekako podređen, lažem, njihov raspored u školi je podređen njihovim sportskom rasporedu. Da. Tako da, ne, odlično se ozbiljno priča. Znači, ne znam, ja kažem, Lučić, Renac, Rene Ramljak, ne znam, ja Cendrić, Tomić, Brčić, Maljković, ne znam, Šabić, broj 2, odlično. Broj 2 je jedan od sinova, doćemo i dotle. Hvala. Striče, hvala na pitanjima zanimljivim, iscrpnim, kakvi su ostalom bili odgovori. Drugo pitanje, to jest treće, ne volim januar je postoje pitanje. Pozdrav svima, samo kratko pitanje za Vujevu. Koja ti je manifestacija draža? Sve se čaje okupiše ili svi se momci podapraše? To je Matakovićeva. Svi se momci podapraše. Znači, jednom godišnje na Mladi Uskrs održava se manifestacija Sve se čaje okupiše. Kulturno-umjetničko društvo, mislim Ivan Kovačić iz Ivankova to organizira. Domaćin većine ovih susreta, iako koliko mu se to zdravlje i godine dopuštaju, to je bio taj Ivan Paško Barončić, tako je, koji okupe sve dostupne čaje, kapetane, koje iz nekih drugih dijelova. Pretpostavljam da glasno bude to. Bude glasno. I duhovito. Bude glasno, bude duhovito. Vrlo je nekako nezgodno vrijeme u toj Mladi Uskrs zato što većina čaja koji se bavi tome radi, jel? Pa da li je subota, da li je nedjelja, da li možemo kombinirati to da se pojavimo ako je nedjelja, da li ne možemo i tako. Iako je subota možda nekako bolji dan zbog samog organizatora, ili gostujući folklorno-umjetnička društva kada dolaze, onda imaju nedjelju za povratak jer subotom bude manifestacija. Tako da je to već redovita manifestacija. Koliko god mogu se odazovem i sve moje kolege koji se bave ovim poslom, isto vrlo rado dođu.
uvijek smo rado To je sajam kada vidimo malo... Da, malo sam. Žao mi je što nema nadam se onako da ću vidjeti i novih lica koji će ući, jer zbilja prostora ima Ne bojiš se konkurencije, znači čak prizivaš. Dapače, mislim da nas konkurencija čini boljima, to je jedna stvar, a druga stvar, ponovno se vraćam na taj wedding business, to je toliko narastao tako da mi jednostavno ne možemo pokriti. I sa pojavom društvenih mreža vas ljudi zovu iz Siska, sa mora, iz Zagreba, tako da neko mora odraditi tu sad. Idemo dalje. Čajo Mario Mecanović kaže, pozdrav ekipa, imam pitanje za mog bivšeg prijatelja. Ima li navigaciju s mapom Slavije? I zašto nema? Znači, pozdravljam svog prijatelja Marija Mecanovića. U nekom bratskom duhu dolazim na Slaviju. Gledam, mladoženja me navigira da je prva ulica lijevo. Skrećem u prvu, ali to je prva ulica, ali ova prva je ulica bila slijepa i što najgore vidi se Mladina kuća, ali između Mladine kuće i ulice nema. Naravno, 50-ak auta se mora okretati, blam, sramota, znači Tato, hvala Mariju za ovo pitanje, na ovo bolno sjećanje, hvala. Vratit ću ti. Biće prilike. Evo ovako, zadnji vezni pita. Ima li još nabise u svatovima? To smo odgovorili sve manje i manje, tako da. Danko Drobnjak kaže ovako, lijep pozdrav idejnim tvorcima i realizatorima ovog zanimljivog podcasta. Hvala, pozdrav i tebi Danko. Također velik pozdrav vašem uvaženom gostu. Pitanje za gosta. Koji traktor smatra najoptimalnijim za oranje malih parcela dvorišta? Ovo je nešto interno. Znači, recimo, kad smo bili mali, onda uvijek je bila neka animozitet između Pepsi Cola i Coca-Cola. Tako, i jednoj reklami koja je možda pokrenula taj neki rat, sad ne znam u kojem se radi, dolazi mali dječak na automat Coca-Cola, stišće, ispada mu Pepsi Cola, stišće, ispada mu još jedna Pepsi Cola, on ih stavlja dole, staje na te dvije Pepsi Cole, stišće, ispada mu Coca-Cola koju on otvara i pije. Znači, na pragu toga ne morate vi uvijek biti najbolji, najbrži, najljepši. To postoji neko drugo mjesto, i treće i četvrto mjesto. Tako da sin broj jedan i u stvari sinovi i ja smo nekako uvidjeli da je prostor, imali smo zbog voćnjaka, imali smo neku malu frezu, sin broj 1 je to krenuo, počeli su nas ljudi zvati, krenuli smo sa frezanjem. Sin broj 1 je kupio, naravno, pobjednika vremena, to je Tomu Vinkovića, to je mislim da je za najoptimalniji za frezanje malih parcele dvorišta zglobni traktor u vidu uloženo dobiveno, mislim da je to Tomo Vinković sa jednom naznakom, a to je da ima servo volan. To je znači neka dodatna ugradnja koja mislim da je to onako. Nekaj ti kupio bi frezu, ne znam ni kako izgleda. Kad je ovako onako. Ali, vjerujte, taj šta ja znam, ovo, ne znam, lokal patriotizam, ljubav za Slavonijom, taj rad koji vas u zemlji, to je nešto. To je nešto, to oslobađa s nekih negativnih misli. Fizikalna terapija, ne znam, ni akupunktura. Povratak prirodi, znači, da. Mislim da onako neka najljepša slika, možda Hrvatske, kad Hrvatska zastava je rašenik, Šime Vrsaljko je grli dole. Evo na tu foru se osjećam, volim ovaj kraj, ja sam odavde, volim to. Ja bi to tako zagrlio, to sve. Mislim, da pači cijelu Hrvatsku, ali mislim tu svoju Slavoniju nekako najbliže, ne znam, evo. Odlično. Danko, čuo si, ako se odlučiš za kupnju, Tomo Vinković. Tomo Vinković, servo volan, obavezno. Da, neki zglob nešto. Da. Pogledat ćeš. Ivan Panker Kampić kaže, pitanje za najgoreg od najgorih.
lažnog Djeda Mraza, bivšeg košarkaša i najboljeg čaju na svijetu. Je li istina da si i u svojim svatovima bio čaja? Ne. Nisam. Jesi tad bio u wedding biznisu? Nisam u svojim svatovima, nisam bio čajo. Prije, čisto za gledateljstvo uputim, čajo vam je bio neko iz obitelji. Obično je to od sestre muž, znači neki šogor, zet. To. A kada ta osoba nije ta neka, jel? Onda su se to isfiltrirali tako osobe koje su se tako davile ljude po selu i po svatovima. Tako da je meni u svatovima bio moj bratić, Čajo, morao je zbog mene potegnuti na put do Zagreba. Išli smo po mladu u Zagreb. Naravno, pola svatova mi je nekako u nekom oblačiću. U magli, da? Da, sjećam se samo iz vlastitih svatova, dva neka doživljaja koja su obilježila svatove. Prvi doživljaj je bilo, gradio se još autoput. Bio je autoput izgrađen od Zagreba do Slavonskog Broda, a onda sad kasnije se nadograđivao. Godina je bila 2000. I vraćamo se, dovodimo mladu iz Zagreba, idemo prema Vinkovcima i kod babine grede krave su provalile onu žicu i jedno 20 krava stoji. Cesta je obična, jedna traka tamo, jedna vamo. S jedne strane policajac koji izlazi i vadi onu palicu. I sad krave naravno krenu prema mene, pošto smo mi bili u prvim svatima, kum i ja izlazim, naredim kravatu i ono, mislim, kao priroda posla. Jesi već tad gice tako je, da, to sam već apsolvirao i sad te krave... Još jednom. Da, vježbalo se to godinama i sad te krave vide sad luđak tamo, luđak vamo, ajmo mi, kaže policajac, hvala kum, ja nisam kum, ja sam mladoženja, jao. I drugi... Evo tebi mladoženja kazna, ti nisi vezan. Da. I drugi odlazimo prema, kak se zove, ovdje pozdrav mom kumu. I odlazimo prema crkvi, kao kume, gdje je prstenje, ma to je sestra. I sad kum ide, 2, 3, idemo pješke od kuće do crkve, do velike crkve i dolazimo nakon par kolaka. Sva sreća, moja supruga mlada ga pita, kao kume, tu je prstenje, ma da. Jao, ufleko se Pelinkovcem, mijenjao Sako je u Novom Selu tu na izlasku, blizu ove tajne lokacije. Evo ti ključ, Novo Selo, druga vrata lijevo. Uglavnom u crkvu dolaze prstenji, naravno prije otvaranja one kutice, onako namig prema kameri. Da, tu je sve kao, kume, nemoj se sekirati to. Da, filmski, da. Čuo si Pankeru, kaže Mirko S. Zlikovski. Sinovi i kći ti imaju prelijepa imena. A zašto ih tako ne zoveš? Zovu se? Znači, Filip, Jakov, Petar i Marta. Filip i Jakov su dobili ime kad ste ljetovali. Da. Filip Jakov, pa onda je Sveti Petar i onda kad je Marta se trebala roditi, onda su si rekli vjerojatno će se zvati Bibinje. Kao da, što je sad to na tom putu. Uglavnom, kad pričam s nekim, vrlo teško je sad dočarati ko je Filip, koliko je sad on godina, di šta. Onda, da bi ga lakše nekako smjestio u vremenski period, ja kažem broj 1, broj 2, oni su već navikli, ne ljute se, čak i ljudi dolaze, ne znam, ja po biciklisti, broj 2, kao rakija, jesi ti broj 3, znaš, i tako. Uglavnom, ne ljute se oni, tako da eto, nakon... Vrlo originalno, moram priznati. Andreja Marjanović. Pitanje za mog dragog kolegu i prijatelja. Gdje pronalazi svu tu predivnu odjeću kojom godinama njeguje neprikosnoveni modni izričaj? Znači... Pa evo, Andreja, ja bi ti od... Za tebe, za mene. Da. Znači, ovo je pretpostavljeno trik pitanje. Ovako, prilikom dolaska u ovaj studio... Znaš o kom se radi? Znam. O mojoj dragoj kolegici. Uglavnom, prilikom dolaska u ovaj studio bilo je nekih, ne prijepora, nego recimo nedoumica što obući. Znači, da li doći onako kao što sam čajo, da li doći opušteno u nekom dresu na kojem će pisati kakav Vinkovci obavezno.
da li ću doći u nekim radnim hlačama i žutim čizmama kao neki frezač, razumijem, frezer, bravo, da, orem duboko, ali nekvalitetno. Ili ću, Ja još pričamo o frezanju. Da, o frezanju, da. Uglavnom, znači, čuo sam jednu izreku, kaže, ili se oblači kao kralj, ili se oblači kao da te nije briga koji je kralj. Ja sam se našao u onom drugom. Nije mi briga koji je kralj, osjećam se u ovom nekom svom casual. Obožavam sponzorske majice. Pozdrav svim sponzorima. Da. Tako da je 90% moje odjeće sponzorsko, ne sramim se to reći. Žuja je zakon, a? Da, žuja je zakon. Pa do ovih, evo iskreno, ovih tamburaških sastava koji su sad nekako podigli svoj biznis na neku višu razinu, pa onako dobijem od njih neke i nije mi uopće bed to nositi, da pače to sa ponosom, to su onako moji ljudi. Do nekih, recimo, ne znam ja, trgovina koji me rado prepoznaju i svake godine me nazovu i poklone majicu, čak i mogu i birati da li ću majicu na 3 dugmića i kragnicu, polu majicu ili ću onu običnu, naravno sa njihovim sponzorstvom, tako da nije mi to uopće bed. Vidi, ti si zanimljiv oglasni onda prostor. Da. Gledao si UFC, kada dva lika se bore koji nisu tako tetovirani poput tebe i na njemu su reklame, ne znam, nije Laško, kazino, ovo ono ili to je to. Znači oni koriste, mislim da je to, kako se zove, gerila marketing, da je to, mislim, sam ja zanimljiv, ali nije mi bed obući takvu majicu. Super. I pohvaljujem tvoj još... Naravno, ispod je majica Kaka Vinkovaca koji neću sad pokazivati, tako da... Andreja, dakle, tu pronalazi odjeću, čula si. Markanović, pitajte Čaju, je li normalno nositi barjaktara na leđima s preko 40 godina? U potpisu direktor. Da. Znači... Nemam tu, ali imam još dvije. Jedna je ova, da si u tačka, jesam dobro rekao, u tačkama u kolicima. Da. I pokazuješ... Da, kao ono Superman, jel' na tu foru, samo što ne mogu... Znači, fali ti sad neko na leđima. Ti nosiš nekog na leđima, znači. Da. Znači, to je jedan trenutak i mislim da to opterećuje možda moju obitelj, da nisam možda od 18 nisam dalje napredovao. I dalje se ponašam kao neki... Mentalno. Da. Znači, parola je udri brigu na veselje. Što apsolutno podržavam. I da, do neke određene granice koje vidite da ljudima smeta, ali doslovce je sad je briga na veselje i to je to. I neki, a ovo je bio... To te onda nakon brige i veselja supruga ili... Ne, ovo je bila uobičajena poza u osnovnoj školi. Kod Vargusa, kod Vargića. Pa kod raznih nastavnika i kod profesora iz zemljopisa. Kod profesora iz zemljopisa. Što se ustručava, pa dobro, šta ja znam. Pozitivno pričamo o ljudima. Da. Nisam bio to i ovo je bila donekle neka kazna. Mislim da od 1. do 4. nisam puno stajao to, ali od 5. do 8. mislim da je to bilo i to je bio jedan vid kazne i možda podsjetnik za neke mlađe generacije da i tako se tu u tom popularnom ćošku, špicu, vrhu, kako god, nema Wi-Fi signala, znači ruke moraju biti tu na vidljivom mjestu i to je to. Odlično. Nije li normalno nos barjaktara? Znači, nije normalno barjaktara, ali ako je barjaktar onako neki drag lik, ako je neka pozitivna atmosfera, ako barjaktar da nema ušiju smio bi se oko cijele glave, ako barjaktar s tobom ima više pojedenog kuhanog mesa nego ne znam ni ja pola tvoje rodbine, pa prije ću njega nosit, brate, nego nekog. Bez riječi sam ostao. Znači s čovjekom, sa direktorom se viđam na bazi, ne znam ni ja, 2 put tjedno. Mislim kažem ja jedem kupus, on jede meso iz sarme. Karikiram sad malo, ali... Kako ne, mislim, Rasplakat ćete do kraja. Ne, ovo sa košarkaškim klubom Vinkovci, to mi je bilo
Da. Bio sam na rubu, moram priznati. Da sam đubre, bacio bi tebe. Da, ovo je bilo, da, moram super je priznati. bilo ovako. Znaš ono, kad se neko trudi pred kamerama, znaš ono, na silu da vidiš da bi zaplako, da ovo tvoje je bila čista emocija. Da. Gledam iz prvog reda Da. vina, tako da znam. A možda ćete ovo rasplakat. Peđa pita, radite li gej svatove? I što škridiš u tome? Ne znam, razmišljao Jesi radio sam... gej svatove? Nisam do sad radio gej svatove. Nekih, mislim kad završi sezona nekih 630, tako, 637, 40 svatova će biti iza mene. Znači, ovako, samo neku statistiku, 2 svatove sam zafrkao u pisanju i tim ljudima se evo ispričavam i tim ljudima sam našao drugog čaju. Aha. Znači, upisao sam... Oni zovu u subotu. Da, tipa, ali skužio sam to tipa, ne znam, par mjeseci prije, ali našao sam zamjenu i imao sam mislim, 3 ili 4 svatovima sam isto našao zamjenu, ali to je bilo ovo ludo vrijeme korone, pa onda imaš koronu, nemaš koronu, završio si samo u izolaciji, dogovorio si sa mladencima sve protokol, ne možeš i onda ti sad pričaš di si ti ispod pederu sad. Tako je. Ali ja te govorim za gej vjenčanje. Da. I trudio sam se u svim svatima onako nekako profesionalno to odraditi. Bolje tako da bi se u gej svatima nisam bio, ako bi me zvali, bio bi. To je to. Dobro. Eto, Peđa. Da damo Peđi broj. Može, ako ostaje ću broj u redakciji. Da, eto, Peđa. Taylor Swift pita, ne vjerujem da je ova prava Taylor Swift, ali nije isključeno. Daješ li neki popust za osobe koje se udaju po 3. put? Da, to pitanja, super. Da, dajem ako sam ili prvi ili drugi put bio čajo. Odlično. Znači ono, ako dođete ponovno. Ako to sve u obitelji. Da, super. Imamo posljednje pitanje, meni osobno najdraže. Bilja. Kaže ovako, budući da je vaš uvaženi gost moj školski, osjećam se pozvanom zamoliti da mu postavite sljedeće pitanje. Biljo, sa zadovoljstvom. Priča se da si se na prvoj godini faksa tuširao u omekšivaču. Je li to istina? Da. Čekaj. Naime, sestra mu je bila u Mađu u šopingu i kupila mu vajkrem, normalno, vajkrem, omekšivač i gelove za tuširanje da ima u Zagrebu. On se kao pravi ober čoban istuširao u omekšivaču. Budući da sam ja studirala u Osijeku, nazvao me da mi se pohvali kako mu je koža baršunasta. Znači... Bilja će nam pisat pitanja, bravo Biljo. Hvala i radujem se podcastu. S tim bi završili normalno s tvojim odgovorom. Znači, imao sam toliko sam bio onako omaški u životu, toliko nekih crnih serija na kojim se sad današnje generacije smiju. Od toga da na prvoj godini faksa nisam znao gdje se plaćaju računi, nego mi je cimer poslao da plaćam račune i ja sam normalno išao od T-Koma do... Sad nije bio T-Kom, od T-Koma... S jednog kraja na drugi. Da, imao sam Zagreb, plan grada. Kako mi je drago što mi govoriš vi, ipak sam stariji... Mislio sam na cijelu redakciju, pošto me ovi svi gledaju i smiju se, podsmijehuju se. Imao sam onaj plan grada Zagreba i onda danas idem platiti račun za telefon. Cijeli dan uzimam za... Što cijeli dan? Ja sam imao 3-4 dana, ali poslije faksa odlazim. Znači da bi mi nakon 3. mjeseca Cimer rekao, ja kajem Cimer, nemoj se ljutiti, ovo je kao... Idući mjesec ne mogu, ne mogu, imam ispitne rokove i to je drama. Uglavnom, on kaže, jel odeš u poštu i platiš? Fina ovo, da. Tako da sam imao bed da je onako taj omekšivač, to je nešto pisalo na mađarskom, što je bilo ili taj tužbed, za tuširanje ili taj šampon ja uzimam, pošto nismo imali veš mašinu u stanu, sadašnji kum, tada Cimer i ja, nego sam sve parali na ruke, uzimam naravno to nešto, sve, kosa mi ovako splasnila, sve neka
Kontaš mađarski. Da, kontam mađarski, da, kontam mađarski. Egeš, megeš, ono, tako da, show od toga da sam pravo bez omekšivača i nisam ispirao kako zove, prali smo rublje, ove hlače smo prali na kako zove, na ruke, pa nisam ispirao pa je se to sve nešto ukrutilo, pa sam 2 dana hodao ko robot, znači onako sa onim. Mislim, zbilja sam imao, da se ne hvalim sad pred širokom javnosti, mogli bi to i mlađa ekipa gledati. Hvala ti, 1000 puta ti hvala na gostovanju, hoćeš nas odjaviti? Pa ne znam šta bih rekao, gledajte podcast Pod lampom i vidimo se u 14. epizodi s ovim istim voditeljem. Hvala. Brate, šta da ti kažem, odlično je bilo. Da. Čekaj, zaboravio sam. Tu je. Ivane, stani tu, ne znam gdje me kamera snima, molim te, možeš ti gaziti po meni. Dao si mi već, dao si nam 2 poklona. Da, ovo je za režiju, ti si dobio, gledaj, mislim, zbog ovakvih dresova smo se mi prije nekad krvarili i trudili na treninzima i mislim da ako to stavim negdje u klub, imam i za klub, ako to stavim negdje u klubu da će manja populacija vidjeti, ali čisto volio bih, nisam znao da ću doći u novi prostor, onaj prvi prostor je bio, imao je i Diljev grb i Cibalin dres i tako. Još jedan koji ima. Tako da bi volio da ovo ostane, znači ovo je nekad klub koji je bio popularan, znači ovo je bio sponzor. A idi u. Ivane, ovo je zato, čak sam i Aufinger ponio. Da, sve rekao, vidi u pičku. Da, i ovo čak sam i Aufinger ponio, tako da ne kaže da ti nisam darovao. Čekaj, pa ovo je moja veličina. Znači, ovo je... Pa ovo je dijelić povijesti. Dijelić povijesti KK Vinkovci, još se igralo na Lenijama. I volio bi da tu negdje pored Godfathera stoji ili pored Vinkovaca, mislim da je to jedan... Ali ova onda ide fotografija definitivno. Da, kako, onako, znaš, ono svako... Da. Da, ovako, zagrljeni. Jel ima ko telefon? Ne mogu se ni nasmijati čovječ, šta je drhtim. Šta je rekao? Hoće li to? Da. Ali ja ti opet kažem da je ovo čarolija. Izvoli i... Rekao je za režiju, međutim... Ne. Ovo bi volio tu, ali na drugu stranu. Onako, znaš, da se vidi kakav Vinkovci. To. Evo. To će ti ići tu, samo ćemo... Evo, to je to. Pa čak može prepustiti to crni će opet za mjesec dana. AM dizajnu ću prepustiti. Da. Hvala ti, Lutko. Ništa, Bog, živjeli.